Ikehu Alhou no pajlolo no timi plose Alhou jiloshi repano kiptimi Totimi plose Alhou no panongu kumratsu repi Atipitillo kirishelu eno Ayi Inaqhe eno tipokom biushillo azlo akako ayirilo arauko eno iko itakiche Lhoxü Kümtsü show kasullo Alhou no pi julo ayirisho ayetsini loti Akheu eno akhati loti pitikiu subo Kümtsü nongtsuvai tipokoye nongu chukupuke ayirilo atutu kishe Lhoxü jeli Tghashi Arau eno itikiche Lhoxü renguno atsini chupenike ani eno tishilve eno Alhou no panomlagiu Kümtsü show jupuzu irona paloki keshive botubo akedo laki ajom kutsin lana shirlaki Alhou akshitani eno tipolona akbrum Kümtsü shikimtani kukumga do hipopesi iushitske isna nikuko no Azümülhu Tüghakhani hohosha gyulo Alhou timi kohoi lovekimi Kümtsü lau kukumga shilbeni ningu akirni laki shinshani Ike ning noqo yeslana itulveketoi Alhou no sitsni Tghashi tikishi Atoka Kümtsü jukirle pushi plosvetsana Pano tipoko show jupkupuzu Irona pamlo kike palo kikeshi itulgyu show Ningu tim hopela to kala ampiu shipeni kekitsu Ike la ning no tipau Petap sapra ena itihie Ayi Azümülhu patolongo amovikyu ning Kümtsü na itulani Ike Alhou ye ning jupeku toi arnen kepilai pikumsulani Ike mo ning na atsala hipoko ikila gyu vecho Pano ning tsipepa gyu bema koko Kümtsü chile la gyu lo Alhou pelo ning kipimi khitsu eno ning saul tsipeni ke akirin shinshani Akini ushi isna ning kupre gyu pesi rangela Toka Kümtsü Alhou pela kupu kukumrashi tspenke akirin kimji hikma pesi inkona ashikala salaki kinyu Akheu kucho Madam Newly pala inktat penshani akirin shini akiloni bujus shak yusum sagum tsbesokes la khetsani ampio shkinti snatsa Akümllagho kipeu atsa yerieno no okukuru Alhou kipeu to kokukuru akümllagho hopeke Ningu pela Lhoxü lo anpau lo la Kishekha namu Ningu pela na kan biushil peke Kiba sina nim Lhoxü shosle ga nyampio Niu to mochimo kyugo Niu kupukumla Niu lo bemokutskyu ning na pepumla vikyu Okis le iraqi putuwa niwe no ni no on hikites irikela Ye ni ngo iraqi ni kipekem lo sle ga na Ning no ozlo to moveke ike mono no ning kipni khitsana isna ayiri khano azamlu tsala shilo akyulo nikuko hono akpushibs ningye kisheno ogolma sakena kisheno no ning bemokotsi bebanyene ita anlishikum silbenke ning na akpushen hipekiti wachinke no no igana ningolom latslo no no ning bemokotsi kyu no no losiki ogolo ning anpau hipona hebide o plosikitsikumts o petap sachi kyu nikhne kibni khspni ni ogizlakin hekla moy ni kipish khopi osle ganye igo ni to mochimo kyu ni akhakumlakum slono nimlo etankemu ni kibni khitslo ene tari a hoi pakku holo na alokum sal ho tsapes alho na bemokotsi be baju bes itanish ni ngle pikela ni ngle na migelo neta ayri po khapel benke ampi ni ku propekiti repepanye o ngoki mitere na nyung saki pes shutslo akpurla kimi Kümtsü kuma khalsi shibinike nyempi jisu jelana apo alhobla nyek boy po tokli shibinke kukumrani kusani amen Leshe Te ning Kümtsü putatakichila na iperana Alhou shekhani aliakikihi lobdibdi la pelaye ning Kümtsü putroni
ye akirindo hampi tama sakipan kirono ado pesenyu Akheu Reverend Tohovi Tani. Pasari agendo lung ta kyulo isi hela kungu kupkunchen atruno Dr. Avibo S. Jakalo shikimti otlakele gosbengi kujai akinyuno li bonikali vi awomi ya okoshkimti Alhou shikimti eno ono Amühaqhi yakala chirien chirgin lo tokul mqolo ni tari lik mabes noqo lo tari agendo snyoktani he nigdonga kyu Dr. Avibo S. Jakalo nigjo engineer Shikato Jakalo arnimi pananga liye kiphi MBBS Lady Hadinch Dali Cleaner P Eno MSENT Specialist MAMC Dali SR CMC Veller Cleaner Li Akwi Boko Khibzi Khilbz Itahi Lina Akümllagho Bz Mlawanyok Takyuye Senior Resident Doctor Nagaland Medical College Kohima Tlihi Akümllagho itolona tim lawanyok tani hukdo ngakyu achepshi banikali vi aumi ni digonis toshil nanga li Central Service Law Assistant Grade 3 Technical Gdo FSA Department Law Akümllagho itolona tishene taki liri Akümllagho mlawanyok takyu was noqo le klitizri ni kuhamna in khachegeti Alhou ni tangli khakaslo kamraslo ibin kuchegeti Alhou no ninkirin silsana shazal hibolo ni kugolo latemi gertmil berilbe asatru kamlala Alhou no kamasike ni kuhomi ni usne pas kamsam la khakemi ni kugo kichiti Kümtsü jalano toshe kamgabes nokja asin kamhasani nokja no akpi ashakal chibz itari Akümllagho kuchkuitolona mlawanyok takyulo ampiu Alhou no okos sakpela kematsu benke nikirin besani tehi yakala chiri kinlo kashi togul shilingem ko utlaki nongalbuto sben shikimtain yakala chiri kini nongalbuto akyo utlaki nongore hila azu berena hilihi buto sben noshikimtani yakala chiri kinlo yakala chiri kinlo kashi tolkyoko First division lana kijahi second division lana kijahi ipergena tiboye persecution mava ikimu akie itodim kon hugdo fe kiptim kon hi staff kon ngakelo irve todim kon ko irgde feni kiptim kon hila new staff ngakelo irveni akie rigyo kiklo yakala chiri NBSC and CBSC lono yakala chirlo tolkemi panel hobditache yakala chirikinlo NBSC and CBSC lo tolkemi yakala chirikinlo pana mkuno ajese ikemu isnanyo gole rakemi eno ajese ki golone ki jesse ilorlangine bro kishkele kutomo Hingna akju tishi pishpot lani. Isnani tanli bako akpia. Yakala chiri kin la tol kyo boye katoni kinam kuktul peu kumoke.
이부 이보고이 카토닉인 묵금별로 지기긴라 피스 이겨고 묵고기니 안뼈 알후노 안뼈 히볼로 니뿐인가인 달리 이제 제 학스게 아이칼로 시김 디기베스 안뼈로 산비스 예갈라 지기긴라 같이 기제노 돌게나 안뼈 알후노 노qo kümtsü kamgasbani ena Nivukhu 그 kamgato shebes noqo kümtsü tsane Alhou Alakhü ishi noqo le bisubz jishina ningo panongqo no akirin shiskabshni Ampiono nong kamgasno nong tujapeniu Ampiogi gvu nong sho apeni eno nong lo kubakhi peniu Ampiono bagi bakbe nong sho jubkuno ale no kyo nong tspeniu omlono kumsu plo kyo pano otsu eno okukugu kümtsü shikpu tspeniu itehi ni tanli kijehina jigikin lo togul shilbz tagi yegal kitalo jesus unge amlak kishino to besungangena nong no chogyulo ampiu alhuno nong kipeu nong kimji nong no kiwa hajingene buka kümtsüla ampiu no togul gabes nong spenge ni gumga besane akhomi koyola kimi ning khabz banong gona kin shiskebishne ampi hipolo ampiu alhuno Nijab shikma Alakhü kuchkulo khakaske dwigono shikimti tsane tagi ampi hibolo nikolo Totimi competitive exam jella kudo mosane kudankihu ampi alhuni tagi nikolo Totimi ko khakaspenge tishin kugebushni yakala jigikin lotol wekemi gawno shikimti alhutsu parongno yakala kitalo jesu hone kudakyulo ampi no parong khakaspenge tishin kugebushne ampi hibolo tamla wekemi ausede bollo panongo amlo mikhayan psake Ampiu alhuno panong mloshikum tosana panong pelani ringkilo to gulshul penge tishin kuskabshni ashakauno ampe hipolo itaki ni downle kijahina jigikin la snyok tani en b ajeli pisik nok takyu final exam jelda suonyok takyu lo nikuko holo ampiu alhuno nipuninga intel ko hakas penge tishi ni agin skabshni ko kamtsu akosh agin shibs igolono kishakane praise the Lord hallelujah Agakbaji kipeu kusulho Shaka shikim tikiwa yusikim sakrebes osani Ning nonglen kwa chigate Nipuninga ni tena khakasbenike ampe ning nonglen gam kwa chigate Atsal hebo lo New Dr. Avibo Ena begi shis nejab shu banikali Ampiu agwiji no bagma khakazabz bagma belonagi ampe hibo lo toklu shilono ampiu no Alakhü Akimichi gumgabes ampiu no bagma gamgasuge gawno ampiu oshkim tilbai Alakhü kyula ampiu no bagma khakab kutskena oni jabshik ma belonagi ampiu Alakhü tipo lono oji tlugi okikim yakam lam la benyu Bagma belano, Alakhü tipulono, oje pelugi, katami belano, bagma khlano ni Jesus Christ itol benyu, ampe oshkim the. Nekuko holo, ampe hipolo, yakala chigi, ana chigikin lo, ni talle hejej hebelano, toglu shulbeke, ampe ni na khlano oshkim the. But shala gile kudone itaki, akpeke, akitalo. Ampiu panong gile kudono choni ke kudani panong gamsa bata tashalla panong gemji khabza pesasun kudani alam tala chigelo no akpila kala chigelo gilano ampiu agyujis pipseve yepseve tomla gishvena sake ampiu no panong gemji gamsala gambasibine ke okhanjani tingnalo no ni tanli khiunoqo ampe hibolo tomla bakena Ampioni na parang kabes ola kasanke. Parang pala na amlo kula kishil bz. Ishiyo tomla vyahe pinamu. Togoye parang tsalla. Parang kano toglu tsalla shil kebushi. Ampiono no. Parang ko mlo shikum tol bets. Ampiono luksibes parang ko kamakasibini ke okanjani. Jingna lo no. Ampe hibo lo. Ni jangli. Yekala chigilas nek takimi.
Jirikin lasuk takemi, engna jingna akchko jeliki jela, am behebola akpa shaka shinke, kuto kwage besule chinkena, am piono, niku ko holini ten ko hakaspenke okanjani, Totimi, akpa shaka jebs, akhalake puchekemi, kuto manke, Alhou ki mekdu sana, am behebola am piono, ni ten ko hakats, akhalake gmaspenke okanjani. Niku kakadwas agina kimchi kiba sana tela silva kena. Alhou namla kishinin kirin chusana gmasbeni jes agyo jalana abule inkhani amen am pianon ko kümtsü gmasbeni kümtsau kusnye to shekulo pesa jan litol veki mi kümtsü lau tsani ena akuko kema kighini nongsho in bevetski laitare maraki beso olpeni te ya kabra kinyule loveni Akümllagho pekselvets benke asher skoshikim tani ena Akümllagho pekselveketio akabla ketoi Akümllagho ena Akheu kighini Inoli Nivukhu Jimo Akheu shikimti peitalve benke pitilani Yekikithiu Akheu kubungu.
Makagali ISU scholarship itlgiu la Alhou mlani. Alhou no ninga ampelaki kupulubeke yaguno shikim titsani. Class chilo first div lo na pas chilgiu jelono Miss Livi pi Jimo job agree Alhou mlani. Yakala chirena chirikin lo tolugiu yaguno shikim tikiu Akümllagho Alhou mlani. Alhou no yakala chirikin lo tokulu tikiu Akümllagho Limra Watsa High School Colony. Class Chirilo first div lono tokulu shilgir ngula shikim tikim lao sitsani. Kimyeli H Jimomi job agree. Yakala Chirilo pasilgir ngula shikim tikiu Alhou tsani. Inokhe Z Achumi Middle Colony. Shikim tikim lao Model Colony. Class Chirigini tokulu shilgir ngula shikim tikim lao High School Colony. Alhou no ship Kishekha Akümllagho job agree colony. Shikim Akümllagho Atoka S Holo. Yekala chiri tolukiu renguno kighini lajwani. Akümllagho job akite tolukiu lo shikim Akümllagho. Hekimiekto mupesa kukola lo mlani. Shikim Akümllagho abuli yaptami class chiri pasilgiulo Inoli hojito yaptami. Yekala chirilo tolukiu jelono shikim Akümllagho Mount View. Nipukulo kipsamogini nipukulo kati kulukiu jelo kighini lajwani ajaki teshenan pialo no kumatsbin. Vinakali chopi new colony Akümllagho Yekikithiu pes rewayen Kümtsü ngona shikim tikiu Alhou tsini dingna lao na Alhou no nyung khla kemga jelikto mo pes kemga tsibze tsitsawo jeli momo Nivukhu nyulom la phekulu jeli ampi Alhou na la ga jello na ki nyung kemga tsibze Akümllagho tipo pes ampi yizla perve tsagena Alhou timi Kümtsü Aloki vishpesan pium la giu la Lhou no ikiltsene shibibke. Dona Akümllagho ipo Kümtsü Alhou no ikiltsena kirishas bengi uningo akhoshi akirin shine. Akimte ajkibe ajkipne chitoya ki ni pukunga Kükau. Shikim tigiu and Kishekha ki pes ogizla khitsane. Ayi polo
akan kine na kekemra jelik tomo pesi ni kemra sana no ni kighini tu he no Lhoxü be ba kiu ye show ni loki vini loko no Shikato kiu golono atsalala apinedolo ena khila ni no chugebu shogebu ni no pepum ni gebu ni na pep me pe thalu gebu ni lutrenguno ni janle renguno ni gibo renguno Alakhü jelilo na ampiuno na asale kihi khakumla semi baptist akukau na bazala kiplim khla kumratske yona kikholo na o shigimte heli luthshire panum gamtse ku khamla bnamo ampiuno no hibo pinedolo enhi akhibo pochodolo Alakhü jeligum zablona ni ku kohomi kumratske aki kholo na o shigimte Ayalulom la pegulu tapegulu. Bigit zawo jelilo no kumratsana di bakolo no itukulu. But tau akumla service jelilo no kumratsu besu o shkim tagu. Dungna la lidi lagalo no kumratsu. Ene gona kimcha koto shigitari ni down lo khla tokulu gibi besa. Akiriti aloksu no kumratsana. Panung la yakala shigin lo tolu kyujela na kumla to besa o shkim tivai. Ampiuno Akümllagho hipoko Kümtsü ikilütsena. Ojike vipura nguna pe itapi vilpenyu. Dinguna launo. Kiu noqo Akümllagho kije shibze. Lakele dare panung khla kekemrai tenenge pe. Bukana lajon Akümllagho. He okangini bohulo perkesivetsa yana ampiuno Kümtsü jukimtitsena. Kırısana panung khla kemrachletse benge o shkimtani. Dingna launa ampiujise o tsinsha namu omlansha namu hipo ne bojo dole tum lave ke meraye ampiuno ne ringi upne le panonge kupuku no shitul bzipeso shi omlakulu pulare kakhis benge Akümllagho hipo ko Kümtsü ampiuno kilus benaye jisin khaglu jalana khanjini kwani amen akpalla ke toi tari kibere Akheu kighini ene rona Akimichi shere ningwe she Azümülhu Tüghakhani shangihu akirin tipo lunchani uches laki shipsibze akirin shkibushni botubo akhegini aro chiripunglo ishe pepani ige ampiu Alhou no Totimi hu sao eden lo Akeu gutulo khe eneti tuchomjo eno khepeni kihu adam ngo ivkma so eden gutulo khibu ishiktolo responsibility bemako tipo atto ayre polo khagim tsbepange yongno ni wagirin shagela nyungum z alhou shigim ti khere noye ni ki khemlo juk zu shilwani noye ni ki to alhou no plus bepange ye khana ka kin ti bako kyu en juk zu shipengulo ki khemlo noye juk zu shilwani Akheu shilwangena ti bako kumse zure nyungum zu khoshi ina agirin shivene Atsı ayeri ene nine itikulu itikimla kutokzu time Lhoxü be ba gyupto mo kange ige mo otsana pikyuye Lhoxü be ba gyu Kümtsü show ampiuye ulke shipe Alhou lake shipe ampiujisi atsa yigla ka kini akyalo am herjuliki wangena Kümtsü oke no Lhoxü besi ojke buguna khetsana timye atırışı adam ngo iv pamano no Lhoxü besi o eden gutulo khana no tashi tikishi astsini jeli azımülhu jeli ayri boluki deju kirle pushim lasi tası besi khiyana ti bokok zisho jukukutsu ena Akheu shipenge no bema khotsbzi pama besi khana Bama khlana ye khaypolo aga Hukuthu mai koi shepere timjeli to mai shepere azımülhu dağlo ke khlana khamna mieve khamna tsbuve khamna huzve ke kemo ampyo Kümtsü no Lhoxü ki tim koi en aye khaypolo ayu time Kümtsü oge ningye ki khemlana ti poko chikam jolu en jukto angena ampyo no itane no ina Lhoxü ke lono wai tek tolo azımülhu loksabzu ye kai Azvechuna yakha kopili kyu kahai ayere kta kahai akla kum ko tipo ko gasm la kyu kahai ikemo timna
Ambishim Tabebzampu, Akheu Shim Tabebz, to Jom Rokatsu Shim Tabebz, Akashi, I like him near Uno, and the Nina Hulu, Nisala, Manirakumi, New Shibemasa, Yutibok car, and the Tiboko, Nonopulosipe, Niplono Juksu, Shiripe Tapi, and the Kekto Pienegalae, Nina Tibope, Tam Tabeguvechono, Iona Paktakuak, Sravai. The Bokovechono Tsu, Archiblaz, Mlaudaloki, Irmona Alvai. The Bokovechono Yekikithiu, Mpiavai. The Bokovechono Yung Shajla, Kaskinisukos Kükau, Sra Alvai, and Putis. You know, Sushom Tabegu, you know, Betam Tabegu, give Michne, Kislo, is Sinan Putis, all over Rane. You know, Bishop Tabegu, give Michne, Kislo. All of the Gimjiku talks up on Ayi Inaqhe Prosperous. Ships someone in Plalo, Shikato, Kümtsü. You like him near one in a ship's avec you, and Bunik Michne law. Near Kashiri, you lonina, and Sato Zamovegu, no, Nikip Michne law. At Zibo, Kolairibo show, as Malibo Achipla Pingiruno, no, not Rashi, Tikishi, Asbo, Atsni, and the Bola pretending actually to Katime Kümtsü, or Abu Plosike, Kimitare. I recall Timkatamina Lhou, Nagami Simie, pretending actually Mukimo actual books of Mokavai. As give out to give in the Kalakavai, the Rashi Tikishi give it Bokonia Kalakavai. Heboko Zimlet Bohachip Shimova Yuktobo, Irane, Zutipoko Shikapsae, Ishin High, Himna, Holland Gamputis, Nikip Michne, Kislo, and Putis. Nina Bosch Bourgeois, as them like a clear color, Irinegoni down there to Kalimik Lhoxü, Venetia and the Pocum, Suburon and Nikum, Sinim Lopichip Natch in care. Alhou, no Nikimia, is she, Ayi Inaqhe, Azümülhu is shot and a hamas like gay, Epi, Azabibu Besai Kalavek Pogu. Chirtokul Hots Temple on the hood of the Kashi, and Bill Hopu, if you like, you like Pugus. Nivukhu in you, Kemlana, and Bill is not. Azümülhu Tüghakhani Pushim Zeronakim, Kishekha, Gohan Gam Pugus. Yam Pilat Salakton Lhou Punga, Atalakibokolo, as Sinijaya Kalas, look at Samoyuk, Moshanpu, Nunahi, and Pilat, like Kipebs, and the Sukshruna Nepal, you want not like here, Ikimo. One Puno Kimia, New Locus, Niki, Tipecots, Ziniplono, Azümülhu in you, all on us, Shotamas again, Tipoko Locum Supukija, Halgabukablimiko, Hot Spangin, you know, Oshkim Tane. One building, yeah, Iramku, or Lao Akirin Shivebs, Negablikim Gibs, Trakani Rebselino, or show who told Love good Polkino Lucum Cowboy, giving you a Christomi, Alhou couple make you. You like it like it in Lhou Mobs, no philosophy by you, Timidly come to show and beauty bishops, Tipoko Shoti, Tipoko Sati, Tipoko pay type of Hamas again, Tipoko Lhoxü Besan Puno, Nungs Pene. It's not you go home, Kisha Koil, and the Kümtsü Sim Lolo is a Shirikum Sulubs, Azümülhu Sukshopu Nepa, Little Lukebu, Lhoxü Bes in Spain. Shigim to you best otsere. Niktok monik chik monino sushom taveku, ambishim taveku, Akheu taveku, and on the nipes, that you juguk to Shikapacum, Bema Kotiposhi, come laveku erectishnamo. Negipimini Hinakhitzane, no new Gumratze, no new locum supusitze, and an ismless short typing, a shaking to you best otsere. Just Nihaklujalona Conjuni Kwani. Amen. Alhou. Amühaqhi kulorla na inkwetski la alhopila kemratse peni iteya akupura aktula Akimichi le apunokho adokivi pesenong kotsani.
Yekikithiu 이기니 너 지루 토카젤리 노래 백교 예리카 금츠치 이부 예리카 힐레 굴호키니 바우놈 라케우노 예리카 금츠치 Irona loke pushi akshele vechona aloje shipilivet eno kohe loroviki Kümtsü kımra vetskila alhona kımra eno akhukuşu apno khoshu kupukuno shupukutspeni iteye akbra abdullah bible kiphi Livi pi Achumi lina pinyakiu Leshe mkubdi ajolaki lanakini adopeseli tani Atırışı alo şikim tani eno akapoglajesız kalaki bişikil vani iten ojana pinişakiu Leshele akikihil mkubdi ajolakilonokini ayere eno tipolo akiu jeli Kümtsü ampiu ke ayere kha eno tipolo kha kemi Kümtsü pauke pano azukutosho tipao gopekhi eno azukutolo tipao bokha khapekhi Kümtsü shkinti Ntsumshe alo tsapisivetsky alo na likhla alo kamagyu shitspeni te ni ngalo tsa chulungki do irwa isna nyung no ko hoilo ga kyu atsato ye ayere ye Alhou ke eno atsapiu nyung la lo tsa srtsni shagyu ye Inoli Twinkle Kiba Akheu Totimi adokupu kono pes new madam tsani Kümtsü kümtslaki shibni na kirin shiveni. Ampeo atsalaki besna ningu alhou thlo punatsi riketoi isnagini punatski oshkim tianye. Akwaye kihu sandeje ko na ningu ha chinge thono ningu otimi khoye oshkim ti khamlake nona akhpe ni tsikyu atutu be ni punatski amlogi mehchel pe aloki ni shul pe na hili rul pe ke omlal kibdo besni punatski Niblo amlo shikim
tikhiri omlal pelo pi olaw lagjushani isna Azümülhu Tüghakhani shibzu ko Akeu lo ado koloi shiri ampionye orin shushi bzina inaku vethalo inaku kumsul anaku olawne irikiu nono ishkatski na besna hilihi kasajeni putho bengwani ampio nono irolongotslo ana oplo lana kasajelu chulakimi pelo kumgal pe ana nyun khana ojan shilpenke jisujela ni kwani amen. Atsato hipoye kwana aktetsa pingyu tsato kumuke ayeriye alhuke ke itiaka ke kwana aktetsa pinili putho amoy ike mu dimikrepo la alokuto la ni remind shima sakyu la a reminder tishma sabe akbu gube khvekyu la phone shi de bsna cho tishi gube ba yo not what was la let washne ki you remind shike toy ambiats alhunado ki pes kumgatsna azasala shilpe absala shilpe tihutoy alhunalo kusibsna United Nations kumgatsna aloksis kuvechna World Environment Day hutu petspeke ike nyung nei de chlo history jona paye official date thoge World Environment Day tar mujun ke ike nyung na Sunday Azümülhu Tüghakhani epiko holvenya nyung na pre World Environment Day ki ko holanye ike nyung na shi kashibu timie beat plastic pollution nyung kumse de piveni ragning beat plastic pollution epi hinata to shibsna kashi togoin shani Ivory Coast na host shani panaka kuno host shani tipola Netherlands na participating country shani UN kiphi hipola according to United Nations ta akphi hipo tpesku nyung kumse girtim ge pilvarnan ke vege de reminder la ki shiri azamna kumza kilveke tipo itulukyu notice shilukye akle temperature ikuvekyu glaciers melshvekyu mras aklo now to kivalo no lobe pa kyu tipo kumse az loven akyu kichekpe Majolia Island egon juvekyu ani wujum pele aksam poktom no wujva in the chulukyu ye historians ko research ko pa kyu no ola ke Majolia Island ye submerged shivene ye epi tipo ko pange choi ruchopokyu bichopokyu tsa nina pektim thana ba ye ikyu akapna kutom aye khala akikili chulukyu hu United Nations na chirito ko lotsin kthla akamse hipo pektike ikemu inception year ye new pasning khwagle bivege to chirito ko lotsin kthla na World Environment Day hutukyu shanyung kumsri thang kemu idechlo history la jubsna shigim tikyu besna alu ksimi ko tsanye ye chirito ko lotsin kthye Geneva Switzerland na hutukyu shanye en addition na ambiats kashi akmashire ambe lobngu kupulkyu shulani 2003 wa atsato ye water as epi atsato tipola kum subkubna Lebanon na ko hobe pan katoni kin chukthla na think eat and save achuku mugvekyu avesavekyu vechuna tati atsato gulpekyu na kumsu no kumsubna no chu enna msape khulmasa kitipona atsato shibsna katoni kin chukthla ko hobe pan katoni kin chugabdila raise your voice not sea level la ossa ma choi petal velo la ikatuna azu level tipo ikuve pekilo pipketi shilini Majolia Islands apvekyu as the kije qoang na tije hi submerge akutom as na psikhibe khivekyu tipo kwa anyung no kutom tipo reference ko ya ado khalnyu na pimoni kemu as kutom di aklna global warming na as mel shuki tipo no atsato raise your voice not sea level bi Barbados lana ko hokyu shitulanye 2015 la one planet aluna planet tache to ku chugni pange munye tache ni tradition ti palo ngoveni ike tache planet ti polo alhuna ayri pes nyung kumratske ike one planet nasana chirotokul hotokut ni pipyamuna paye ana ampiatis pana research aching ike aktala timna khulki po apwangi mi ishik tolo yem tsmishe timye wona khulki boye khata shilum pike ishik tolo yingu ye nina timiko alhojun lo tsbe pa kim po nina ngoki po aye hi
ayri hipo doke ikihu hipo ye bkhpel masa kimel masa kyu Milan Italy na ko hyu shitlani 2018 la beating plastic pollution plastic na manasya ki plastic na pagta ki sha aye khala akpna tsa ki tipo ye ku shamo hepove masa ki tipo na to shibni India lo ko hobe pain 2019 air pollution China la na ko hobe pain azamli gonam themo ve ki tipo la and 2022 lo only one earth no in a khipo alaki ke anke ki tipo remind shiri Sweden la na ko ki shitlani Alakhü akhen lhopung show na atsala hipo la participate hipo la good boats chengi and the World Environment Day hipo a global platform Alakhü Kümtsü platform kivi kamrats busna positive change akikili akivek na pektil masakyu la akoto na airi laki aloni kamrats pakyu social masangi rengun no akakaptsashi and pekti chekyu kapurlaki ke ikiwa aloshkim ti news near pastor chairman and Amühaqhi kemin yung Kümtsü na Akümllagho ye Azümülhu Tüghakhani hipo ye kohol masa kepi vetalo en Kümtsü vechun ishi pasande koholani ena aksam kovile nyehe ampe Atoka ye nye otlaki atsala hipo nyiri ushulun shange bi kenju pusna atsala hipo iwushlange shikim tiki pesna Amühaqhi kim kohotslange Agni go shikim tanye na agni go no shikim tizya ye kutona ashikolona kushi shikim tikyu zabanya no le pilun ye kim e gona loto shiri akimsa Akümllagho na lekhyulo agni go no yona panong Kümtsü e gona full minds participation akperspective be ke shikim tikyu besna agni Kümtsü lautsulani Alhou na istanyu na atsato kipsakyu ye ayri ye Alhou ke ipike ya ayere hipola Akümllagho jeli kutom Akümllagho isna new media team shikimti hipokit la yigib dile PSP shani Alhou no Lhoxü ayere la jukivnya ma kutom anye ege isna ya adona pektim la ve otagat new connection kila problem shive ki huti details actual be khamlava ikemo Nivukhu ho bochola Alhou no Lhoxü ajukivnya ma kutom Akümllagho isna ya akhamne na asbo hami Kümtsü kila ye zbo khamla veke eke mahami kila akiko khamno ayere Alhou no Lhoxü zgyu yere hipo jukvi khamlo hipo ko ye foreign yang la sergi ko mokem Nivukhu ho mi ko kila akiko akhamno akupu kivi asbo kivi nong ne hitlenge eke Alhou shkim ta kepe ayere ye Alhou kep tipo ni la remind zgyu Nina briti nina pekti tena pa ye aya ka Kümtsü itsu wopi na mo ni bochola Alhou na kamratsa yu ka kamra hipo Kümtsü hipo itulu ibis shikim tiki besna Alhou sang en he purna bazar Akümllagho la khakami kona pira kyu hamye nong na kuisya ke to kuna kila pi akhugaza shi phukyu shilin ana pana kila jesu na khu na chugyu shilin ge bi tiri nong la vani ahamno variety nong na Alhou aga ye tiri khulin ge bi pani Ketsne lokyu ketsne berikyu hipo Kümtsü zuku valley ne pya una baye ahamno akpu kivi Alhou na kamrats kyu Alhou shikim te khamlai ayri Alhou ke Alhou na inahu abothula pana ayri Lhoxü la paye ishi jukirle pushi apenye pa Lhoxü ke eke mo biveke toy chikhashli pikhato na mo United Nations na World Environment Day hipo group ma save kyu ye platform hipo ipe ma save kyu ye ninguno gum thave kyu nina petam thave kyu nina akpu shim thave kyu renguno atsala akpu hito kyu kos ma save kyu shitulanye Hey, kitila glimpse. Ike minong na Google shijlabi sunrise sunset la backwaters of Kerala. Nung na ayak hakamsli chi itsuju kela ya Alhou no Lhoxü ajukivi nyembra ena tiporola na aku ko atan ko
hospital ba yo kum zi bien sha kim ti bo ya ado pektim la veke non kum zi jlo bien la va kim hele alo kim shu ju kile bish pe ba yo lo no ge ni ge nyung kum zi li su bu zina alo jwa shi ni alo na nyung lo se ze kim ti bo lo nyung failure a ti bo nyung le thulo busna amlo ti ma ni alo first intention ye pana lo se ke la Adam and Eve ka besna idin u lo so ke la ye am bi mi shi be ke a chu pu zi ke choy emna timela ki kim tipo theological language lo vena pa de kutom he polo vena ki tipo lo moi he boy ki e pi azat mo ke de la akchupu paulo sitske la ike stewardship ngi ga uno Akheu akiu shpengi no so khitske mo Akheu kiu shimla veki vechuna akapna kutom siri veki na kapha veki tipo shani kim tipo lo he polo ki shimoni kim inahu alho intention ye Ayi Inaqhe pa yono juvi, ana juvi apen shkiti pona, pak po kiviship ne pektise. Ana girti mo na banke, kawa ge te kishna pit bo vi hukmo ke. Ni ne pekti tena pa ye tipo Kümtsü ta ideshte yer gibi tipo angi mo ni ne pektim tavi ki vechona ship save ki akap na sangi tipo le ilolanye. Leshe mkup di ajo lakila nyune shi tulanye. Kucho eski pi nom smi she pisva tsai. The earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. Ayi Inaqhe and a tipo lo akyu Kümtsü ampiu ke. No ye nye and a keshe yekip dele tulva and a nine tula akyu akchupu Alhou. Ayi Inaqhe and a tili kighini ri pauke. Kighini sa yu tipo lo animal kingdom le lo mo psa nyim tsimi shire nyung ite nyung do lo ilu ishe no enengi. Nya Alhou ke. And a paye za kiklana no ye nye khaga masai. Leshe lopungula Alhou na pikyu tsahili papa kyu verse tokula niye no am shiti avebu shamo anye tsa avebu shamoy aga sala chekyu animals jeli Kümtsü yu ene inapana itani verse jikhakla au jeli keje he nautolo jengela tipo Kümtsü yu ina misyaga ye nyovli pikip kum kahai Ayi Inaqhe hipai iuke verse jirikin bila ku rengu Ayi Inaqhe ene dile akyu Kümtsü iuke pi alone bani ike Alhou ownership tipai dauchkip kum kahake ike bu pana ego na kimekin Lhoxü hu pana akpugi tipo akpugi tipo olau ilau sa coordination zum lanshki vechona adoki tipo no ene nitse Alhou ke pana okapesna ikapesna Adam and Eve hutupesna no ene ikapesna Alhou pautu hipaula ampiushin no ene nikhtsanye stewards and caretakers tujo mujankyu ene ketsingyu atipalon no ene nisokse ikim tlihi ningu failure tipo itlukyu shanye leshe mkob dile jingi tlakyu ye Alhou na planet tache initial figure tache Lhoxü kilo klihi loto shiri Ayi Inaqhe hipopesna kumratse the earth is the one he has chosen Alhou na jugri leposhi universe lo pana galaxy kingdom lo pana ajili aji akha aye pujel tipo Kümtsü hepo tipo le lo movenye ekem planet tache Lhoxü lo Alhou na Ayi Inaqhe earth hipoye pana kishe ibna hiye a special sphere of activity pa kipri kivi mla itasingyo tipo pana Ayi Inaqhe hipo kishetze Clarence na ishipanye the earth is the theater of the universe hele ya agho kila nyung shigwa na his stage na hipo na main theater ala ki shake toy Alhou na planet kingdom universe Lhoxü lo Ayi Inaqhe na Alhou main stage shibzna perform shipenya Alhou na akuto tsepe for on it the Lord demonstrates his love Ayi Inaqhe hipolo na Alhou na pau kikime tipo pepets chenyepe Dorothy Sayre na pikyu the greatest drama ever staged Alhou na drama jeli kivi kutom shpepa inkemo planets ko dola Ayi Inaqhe hipo kushep na Ayi Inaqhe hipo la pana tim Lhoxü na Akiviu drama tipo mla petsepe and a drama tipo ye he chose a planet tache in a hesanye beautiful pana Neptune, Venus, Mars, Jupiter ko kshemoy ikemu earth ketsinye shela aktu akyu
laki kini aktu shi akyu earth hipo pesna pana kisheve dili hi pana tim Lhoxü botubo laki le lo la tili tlange dish laki kishilo moveni botubo laki le pirikela ayre pana kishet li tim Lhoxü ayre kumratsu ene dili hi panu laki akyu putske ene panu tipona ayre tipola khipye dili minister alhokumla shipye dili na tipye ene dili na khishle tobuzna akhnyami ko khalnkyu akutopetske. The most important stage theater of the universe. Ayere hipoke. Oranguna iranguno panalhoskyu aki hipopesna. Nyungi takiro nyungu loptsiri hiksajelanye. Ike ayere hipola akyu time Kümtsü enno enye pauke. Ena akotoshi no enye paj lobe patsani ena paj lobe pange nye pakizla nye accountable shanke. La pana Lhou pa kyu akivi paula pana page lona no enani Lhoke ni accountable shi ayre paula khmasanye ipegulo chiro ko chobu bilare all the earth is mine ayre Kümtsü yuke epipanye ana Alhou na igona paloke pamlo kivi akuti paula pana ayre hipopesna no eni isas pek sajezanye Genesis chiribdi chiro kula la atsina ayre Kümtsü pauke ike pana kishepna pana osasi isasi ksajetsanye no Kümtsü julo Alhou na nyung Kümtsü adoro kitspuza nyung hamye latele khala ngobap tsake ke mu nyung hele family rakyu apo aza anga ike iluza ikhamno tibro Kümtsü ishi jupokela no ikish Kümtsü chenka Alhou ikishi amlo kishri olaw ksajetskena kirtimna pikuna ayre hipoye a little heaven on earth la asle khonge de tvkit khoye de relationship khawa de nyunga completely khoshu bujum pike nyunga tiba experience ka ke joy ekim je kirle po ani ne hisa skha ki hipoye atis michela ki papela kepe no ye nye ku kemlana accountable shir khebe pa ngira tipola Kümtsü kul be inshanye ana tipola Nivu failure accusation ni nga atal hepo ko hanye Alhou ni kibet ki tipo celebrity shani ekimu new failures ni na tom lavikyu ni na shikpum lavikyu tipo la ideshlo Kümtsü lu pazna ni lopsasana ni gab kapsal masap ki tipo lo ngolish ki ona ni hiko holanye aye khaye Alhou ke ni ki shipetap sanja ayerlem koye Alhou lakilana apchu Kükau vemla ekim khashio atsato ye beat plastic pollution tipo na atsato shibsa angehu plastic wo hazard tipo kitla kasajelun shanye nyu hele kirtim ko ange long Kümtsü apasitanye kim bivege to ni lopsu tsiri kitla kasajelun shanye nyu na plastic tipo ye first nikla auto vacuum ye dukan lo kela Amühaqhi kela plastic itski tipo hapsna aklerivang and plastic tipo ye alo ki ko nyunga ksbekha kim action ka tinywa sodas mnevesivang first instance of plastic ike plastic tipo ye atru nyuna akapna tsakye drashi kutom pitivetski tipo akapna la nyung srtsanye animal death of animal ampiats Lhoxü na tvki tipo akotna si azrila nye hipoko simsao na di aje hipoko yeti vejo ki memi san pisivets ni whale dolphin turtles penguins hipoko Kümtsü drashi hipoko azrila akiko sorry sea animal ko hipoko ye panong ye plastic tipo float sha kila akotona panong ye jellyfish kashibs na mlosive ki tipo shikuktom tipo ko kichek petlani nong ne tangi tipo lo chile hepo monye ana tipo chubna tipo kiptivena tive ki tipo ktom sas kushol kyu shanye plastic bag hipo ye ampia akheki ketoni kinit khawri plastic bag tipo tsima monye panye 2000 year plastic pa decomposition ki ona adolne nyepe ikela ye no plastic mla petukyu mpelan ishiktola plastic akyu ishiktola plastic tipo ko ye ayirla alokula na decomposition tipo shimpike bitishi panye ikela ye nina khaki tivla nina plastic petari kyu nizo akyu ko plastic tipo ko Kümtsü itulapi ana ayir khawlongwa pe plastic hipo ye mlanki rono petroleum products petachenye pe ikila ye yung na plastic kishi petang na tije petroleum price
nhưng na petrol diesel pethagu tipo ameya alhoku tul ikwana nye bani ana tipo itulingi ngona kishem lai thang na tije akhle avec ça akapna hesheki tipo shani plastic hipo achuku nhưng na plastic bohu pethagu tipo nongni thangi tipo le chile po maikim toxic chemicals plastic hipo container ko nhưng na disposable containers pethagu Moni moye zgrilana chuviki bavain, aucho grilan chuviki bavain ke na plastic hipola ni na chusho kyu sa kyu akoto na akla chuku plastic hipola siviki lo toxin kutom poison kutom mla pheve chenye pe tipo na ulcer tipo ni aks kemra tsani asthma problems vani obesity jelevekyu cancer ksahami tipo ko amlo kse akho kse tipo kemse develop shiku shipitsani plastic bu problem ta ti abdia bu shipin shakyu ye massive plastic bags block drainage system as ko jikyo atipo putape khiveskyo akoto na Bangladesh flood ambe mkuzu Bangladesh la flood irivekyu panom no researchers kono phulkyu la reason kutom anke kusha flood shivegena ikemo one of the reason that triggered Bangladesh flood ye he drainage la plastic he one of the reason shipsna akapna circuit wapitsani plastic bag hipo ye atani ko ngone irona alomokyu la kishitulani otare tipo gola di plastic bu content tipo chemical ajiko tipo ko ye petangela ye dia adolla ki nye petama kimu BPI aki tipo ko vechona chemical compositions tipo ko aki vechona atanu ko hangna lungs problem apex asthma atanu ko hangna kidney problem heart complications tipo ko diabetes tologi secure tipo bitsangi toki mishi chekemi ko renguno akoto no akapna hipoye toki mishi chekemi tianu ko bunu khikela akapna hipo ko itulukyu tipo repitsanye plastic hipoye totimi mishimlana akyu hipologa akapna srskyu pitsanye akukolana ena tipo la breast cancer eona ayekhala totim kutomla tipo la sakamshiva akyu lo plastic hipo petakyu vechonare akapna srskyu shan kiptimi khore veje anga mishibo kyu tim kutom kakamsla azala ki choiltiri inkuvekyu shan kemo plastic hipo na problems like prostate cancer keep tim roll out security tipo researchers kuna tipo pulani and tipo roll reproduction atani kukolingyu kakama tipo la khaves security tipo pulani khatonye kinye na mukum pela hipo khemla na ni plastic petawo kip shagna pa ya azrila aka and plastic khem like la jagyu shinenye tipo picto hectovegimna tipo ruchopukyu tsapitsanye ikelaya ambe tipo tonju ambe kitem kumovai ena aka azrim kla aka ena plastic ma kem shiri chari tipo ye nongri tipo ye akam spetal nenye 8 million tons plastic azrile vesajeni ena tipo hepokele minute like la tata be like plastic vesicu kem epipanye ninga ayaka tas akyu tipo alongwanye plastic na nila aroksa shakyu kutom akyu anakasr kutom tipo create sani childhood cancer tipo kretsikyu shani tipo nala no nong no picto hectaglo kutom tipo ko tulpe parenye ike nyung no hi world environment day celebrate shakyu ye shima sabtsaki tipo vihole revekyo na celebrate shakyu kushmo nyung ye atsala hipo kukyu shamoy global temperature rise Chigotoku mkushirlan na temperature hi ikukyu ikutamo ni hichechenye Fahrenheit tipo Celsius tipo yete details pimovenye ikim temperature kashi nyunga akulu pukela movai ikukte angeto ne ikukyu kumrikyu tipo shamwe isheli piveketoi azri ikuvakyu level la maya a hamla az kaven akyu tipo akabna saskucholkyu shani glaciers Kashmir and ice Naoto akyu atiboko kutom panong na experience akyu snow tipo ye stable shimo pusta as shivakyu tipo kumsi report nongu chulanye ningu chulanye akapna jeli kutom saganya achukushela tuzugo chileve tuzugo tlalave kaive tipo vechona achuki kumrivekyu
drought sigi vechuna nina chusoge bu shage tipo kümtsü ite efekshu shani ningna ampia atsi India la farmer alukuchimi tije kamit society chiva pit basa chulanye abia shalom lavikyu akibla jeli rikyu vechuna tipo alongo vanye and production na tlalava ke ningna dal kare kejle muku shirlobdi na khshiki te akhena muku akhena shir akhena lopung le kuvai ti shiri ikunya getone ikmoven ki tipo dolo chai ena tina achuku vehutala ena tihuto ikutom akapna ani ashajishela nim kumza skini heshekyu shani mosquito kumza bridge kyu shani skin disease la kumsu mom tekyu akum tojeli kutom irakyu nyunga azte kumsu buna adopoin kim oxygeli kumza heshekyu tipo nyunga akapna skyu tipo shani every hour kanda do lakila Katonya like Akheu Lhoxü kini acres ayri chupusna production achukumla pechegyu yari tipoko asayeli golhoviki tiposhikyu shi aye khala hesagla tipo itulani kando do lakila Katonya like Akheu Lhoxü kini acre ayri chim lave pusna kai kwekyu tipo ala ngokyu shi tulani alona ayri hipopesna timtsikyu ye Akimichi to chopusna, on a creative mind. On a Alokutishipusna, Niam Tagama in a chuluku ye, Miamkona, the Newland Khachubla Alchaching ye, Panoya Atilumpizu, Tipozuna, Ayezi jelly, Panon Itaki, Tipo, Spectrum Tipo, Harvest Silvigit Kauna, Relovigit Kauna. Atis, Tisha Panoye, creative harvest chachinepe. Again, Aluna, I reports you no enemies, Pipa, creative mind hapusna, Bemoko, responsible citizenship position. I repom sapenia Aluna Otsi, it's a. Ikemu, I cow scenario you need to like you, ititai you need to like you, new ye failure, new tom lavicutipo, Alan you ngovai. In how botula alhona ayal hokelaya akven agzlo ke palo khitlu na pamlo ki khjupu atsena ayal hokela tiri palo khitlu azgila akhaqo panal hos ayal tashi jeli hoskila palo khitlu tipo kümtsü nyungna tuchomjom thakyu vechune ite tiger bengal tiger ye pau population kumga ye ke pipanye new dragon agau kiwi tulku tipo kümtsü kumga va panye ina punile pinye ukela ona azandi laki na shipepa kyu ideshu kumsulchenye hello ya agau sisa juljamo va kyu tibenye kitlam agau na ale pekyu ga kit boye ni khoshla ka va kichoy ibna UBS la guest house la nyeti admission ship na zakela agau na igata mo Kushi range bina khashela iksauna ehemda birds they sing na they are meant to sing every flip ke ni hila charging you dimenya agau ni ga git boy akpuna ga shui ke choy ni mikimona pain ilo tugla kha ilo kumana agau tipo api vla yer na time kukushi ga glet mete iro na ipna khike kim ina bedlauna Bivegit kone ilkin bine kımsışla güye. Ne dibi o kımsı piki be hayır lo şüve şengi hula. Akini dadaşıl hobusna time. İlokçu şu çekiyor tipo kımsışlar ki. Çünkü be moy. Eke mu nina çutima sakyu. Abulam hamna New Zealand la kakao gela. Bana ayaza şübe panye be. Measurement tipo o sıpısına la. Ubna akakao gela ya. Kakyu la. An bebine lupye mopuna. Banana miripe paki tipo kem kakmuna pa vesve pe banshi emna puchobza akakage mo logique pe kije mirimo ke hela shaga ke bosam sage bu hulaye ayeza ke na akakage le kijem kalmo ke biship ke choy ege hulaga akakachenye ikemo inna akachun shikta bana akhsagela Alhou gila hula Achua aka Amühaqhi combination tipo logela ona chugi like Totimi like anishla na tipo la ayes no Lhoxü ona loke bana hola New Zealand la chekla ba kumza hallucinate shepan hipo chunshkyu tipo lo kudibne yekikithiu ki hola tipo miskyu sa tipo ko pike kim hola ye tipo ko kempo ite chungyu ayeza ko ke choy ibusna bana na specified ange tipo measurement tipo kilo to wiki thar change bana akha thaglo chuke tipo plentiful shange niwe te tiz ka chumla na shi nya Lhoxü kim di kha ye ipuna sa khalam la chegila Lhoxü kim di tiz kha ye adodolo utuktum chulche ena ashe ye adoktum chulche kim ashe ke aza ati apu anga alaga full no chukhavigit me
ite chukip ka ba ne shi na Akheu ni alani e ti ba bi sha ge Akheu alani ti ba kumsiki no kum ba ge ka la Akheu sa mo bi ikemo ti ba kumsiki ti ba kumsiki non kumsi na non am ti ba ba ne sha bi chula ege chukivi ti ba ni na ti ba maintain shim da ge ve chu no ge chukip ka bi ti ba akam na sa su shi ni na ini shim loi me kan ga la agao kan ga la mti julgela on imloi me kyuna am bim ko shit ka ye kishinen ja gi ti boge lu shopore imloi me ga do pa chenge non go ti boy kum sul masa agao ati kwa ke do le ye pukap tsana ningu ye pukap tsana ke ti spes na itsumu arile al ka pes ni itsumu arile ke te ki chik pe ham tsulani ke alhou na aga ko ti vinit se chuke po jeli a chu po chi ye chi kum se chule pi nit ke alo shikim te chuti bona kim panon kimya chenye ikemu ni ge tipo la alo kusishene petama sa ki tipo anye tipo golana ningo asbo la kitla lo insha ye plastic jeli tipo ye kitla piva kim nong tipo lo kuto mi thagana ni tipo le hepo mo ni kim alo kusishiri plastic bag hipo ye ningo ye poka putsana petamo wi shima sa ni ki tipo lo changa sa ki tipo lo anye akini uno isna nong la kusajin sha ki asbo hipo ye alhou na shike bish nyung kum hats kyu nire hikto la itimo kem pilo kela ye chika alhou na ye kyu to alokutsil Lhoxü bisna asbo jel nyung kum hats kya pile kola na 5 trees producing oxygen in India itagna ikemo nyung remind ship na shosa spin shanke oxygen atutu akivi nitsin kyu asbo jel pungu ajit pipa kyu organic wood apple bale tree banyan tree, pepple tree, neem tree, arjun tree. Asbo hipana pungu ye oxygen aluki pushi timi kemat ju sboko ye and shilo ye kemza sima arile ke hipo encourage sanye. Asbo hipo ye power ability ye. Kutom IQ tipo la akotto laki tlakyu ye nyukum se taketo photosynthesis process lana. Ein pakona carbon dioxide and as itsul vets pusna kesne gola pek khaki vechno photosynthesis process tipo create pusna chena oxygen yung kmatskyu and carbon dioxide absorption kit pani atuto shelke pu activity tipo shepevets and alhoksa muslvekyu akukona tipo pis yung kumsne tang ikyu asbo hipo ye yung kimya mas asbo laki e gona agle shi twagyus bo laki e dimi biti atsala laki lo oxygen nitsul ke po khemanye pe coronavirus irve kena lockdown dolo hele lo ga kimi khibe pa na nyum kim se khibe pa na oxygen cylinder aksam kholi ne khibe khkenye isala shagna alaga ona shagna aksam go shanam atutu shemla me tivinge kimi ki hola oxygen khibe khkenye ana hele lo kimi kısım la ki nyum kimse oxygen khibe pa ngini at khoti digula asbo lakina timi bidi polo shelke po atzalaki la shelke po ipetsa nyep kiti po kum sulkela asbo ye kiu toy akupu ken en alo ye kiu toy pa ye shipti mona pa ye pa lobe pa kiti po kum sulu en itaki ti po la kum sichle en alo shkim ti lun shanye asbo lakina timi bidi atutu shelke ti ba kam gatsa kyo kemke ninga alo kum sishena asbo misal masa kyo asbo kimel masa kiti po kum sichle lanye ambela kila asbo laki 48 pounds of carbon dioxide absorption no oxygen releases ne pe no kum sichle asbo laki kyu toy akum zap kum la shula chengena asbo tave kyo lumokyu teshvem laki ikemo responsible shipne every tree no luvikit pola double shirmu shoset slabi kirtim khona pitsani delila chekela abaza tvq jelada kirtimi kjemukshum koya asbo kumza shoset chagi tibogo itule in remembrance of my late father ipuiza tvq jelana pena asbo shoset chagi tishi itule ike timia oda kapsamna timlaki jem thavakim paya asbo khetonye aye khapula alokonu shkhipenye pi pailkin paya alukchimlaki kem asbo kumza shoset tipo kilgela kaku le piloi ike ningo responsibility na asbo hipo kematsul masa asbo lakina ampe ku pujo 48 pound carbon dioxide absorption oxygen slakula kirtim na bakuna okim on potano ko fik bop na asbo itulgla next time asbo vatslo na asbo le thank you for the air that I breathe ina atutu shelaki pa no oshkim tepi pillo bi hi pisanye
tipo gola aktu shirita laki awareness kasajin shakiu ye waste management ni hipo pasie ona kutoguzi shi picto hecto vigim tim kumoy ikemo new doctor alino sema lia scientist laki ni kuko jai shi bisna paye the gandhinagar lawani and alhoplosha pai ithe paye dimyag lo vingi shanye lina pana picto hecto kilo livile achukaki ampoki laki la ku walauna world environment hipo tuchom jollen gapike simple pana timaking its pokyu compost pit non kumse shachin tipo encourage shine compost pit boy maintain shirku na allocate pit po pitse akinyu no nyuna deba de peva ku tipo gata ta shir khits lobby banye India city alakila Ninguye dasbin irikila vejo ka ito gulo shokula akchu vesvanye kim city lakila ye agyats dasbin gutu kyo pungila maintainship na panana sra kyo nyama kikna tipo ala veski tipo itule ike ninguye waste management aloplo shaga ye tipo holanda pekti ove masaki tipo la ani kim immediately shimlap na waste kini pektul kim shake lakina wet nyungum sne tani lakina dry lakina hazardous waste lakina e-waste Ike ajili puange ana lakina sanitary waste ko ike ti segregation pa tipo chheste nyum kumse pikyushimo ike time han pipe waste shakyu no ayez akola pelekyu akhati kola mai tsivikyu achuko mango ati hypothesis na kumza anani no tea bag putsina yikyu chapata av khutsu vekyu coconut wu are atani Aloksa, akila spice alomovekyu, akikwa akila de amhula iperikyu, ashijeli tsuvekyu, nona aumsi ya akila oumsi. Tipoko ya akchupu west, aloksa, wet. Putsikyu, mtemo kyu tipa ala sivetanye. Dry waste ko nongkum sli thange jeli kuto mangi tipolo ya ado pep shuru pits moveni ikemu butter pepper inam thanachi kyu butter kuzbe riche kyu tipo ye dry waste la sikyu shi nyakte shi tipo shkalo iki tipo ksaji tsani tihuto ajeli kuto mangi kuto no azno ko holna azno ko le piskyu shini tipo la hazardous waste mosquito repellent nong na mosquito hanya no pitiche kyu tipo bottles ko la Ningna toilet bathroom hola di ahoki wishing yona ningna odonil sos chikro tipo ko dabako la tipo ko aboko maye dawai chikla tablet cover ko maye medicine syrup ko maye Lysol bottle ko ningna akimushi tipo ko ye hazardous waste la smasa panye e-waste broken watch batteries CDs hipoko broken thermometer hipoko kutatashi segregation masakyu tipo pitsanye and a loto shire dry waste ye bottle kobo plastic ri tiajil kutatashi vasakyu kaku tipo ko ye recycle shulke pu status line ki hu waste tipo atrishiti putsiki kono so compost tipo ko so ayez autum la pengi kono se masakyu tipo la kheve masani and a dry waste kono factory la puvena mlak telvingi kono pakapsal masakyu tipo pengi Pagkapatana, purna bazra aku kuhona pagkapatsaikyu, nyungna, aya kala kyulo, kupunye bi pagkapatsaikyu lo, nyungu, aku kuho ye, azanoko pulo atikshi, auke tikshi plastic bag lan srepya mo pasana, apyu bag lan srepya nye tipo aku kuhona pagkapatsa, kashi nyungwa tipo pagkapatsa lupna hichechenye. Ike azanoko shikum to zin shagyu na, auke ho ambela utu chirik yange, aza kezono utu chirik in plastic bag srikla te, kije shwina tipo hesa zhlo. Ipazina plastic bag pesna srits kilo, ki bag api pesna ospepa na, tipo pesna srits na nire, ni laki na akikili srin, ni pagkaptsain, epki tipo shits pein shanye. Ni kuko na pagkaptsai kilo, as bottle, mineral water yemo na kumunye pi pagkaptsanye. Ibn paper cup zeveni pagkaptsanye. Ikem tipo kum lananye. Ike aku kom koshikum to zin shakyu ye. Otane ko bottle in na khatonye kinya na bidile delam la chekela. Aksam ko dimyagle irkem ko kilam mineral water yes chemoy. Ni chikhe ni ko yevna panongo kuna Akimichi Alhou kimshi
steel bottle na az liter like khapus no ush pano kachi ni kim I deshto jukele ye nye vejo nye triya che no e bis na pano nga alok simkyo atano ko Sunday school pena pa ye hele besh he khimna ai nye tipo na nga ke ibn nye nong zbie ki le pile nong Indian ko zbie ki le bi ti she he bo pu u she ishi ge bi jilok tok ja kum speta mo kim kuto ishi kum su po ke le ye alok simkyo na pano usha khoshange no bi tipo ti lo e ke ning na Kiti la shulge bshage tipo ye az bottle tsqpes ni khokit pagona kupul gishlang ano oshajiri factory lab dim la pepa kyu khetsne paga pengwa ingele ye dia aks kishi heshevangilamta ina sujebna guhatile ikikila doctor ne ifile don't buy 1 liter mineral water ifile pike nyanga mishimo puna nya avesa chiki to khodolo gaini problem a chiki dolo ke doctor na dia akchupu reality tli 100% ani pam iu gaini doctor ne ifile pike as liter bottle like khikilo as gona khakhwa ke na tipo ye khando dola ki kin dolo ye khave masake ekela ti kan liter ki jik ta khapus na time bas otolon ti tsi ke time dia as ye full dia alu mo ba ke choy ke tipo ye yekile ifile pike dono ye pinam dia akloti ye timo ye khave na dishma sakyo tipo few he shikum to klelo anye pagapsa na asbos ni ko ho ye ambe kutub dizu pas maya chikna asbo kutom sirva kamza akuko na sirva ana kashire asba akhepun khosope pan ana nyu hili ga kim ko nyu na sibzna ni yage kumkos nye pagapsa nye nyu akuko ho ye nyu pagapsa nye hishanye new waste management dry and wet tipo ye nyu pagapsa no lo akuko ko nongo kumse shagna gim nya kapulishanye kim tipo lo ta lawshi nong shikum to tsanye Ningu personal changes hipoko shiloye. Timlaki kimemne pikyu ye. Akikili akle pa kumringi ona pa ya azkuchukyu apemra utukini tepe pevechenye pe to save water. Ni tiboshle pe amoy. Ekem aye khala kirtim kona pokap sana. Akle kumreni shaklo diktologe shanye ki tipo nongule pe anye. Aziki juku. Kimemi kona panakila ananitskela thermocol kakulo ije twinkle hebe kamna az soipenenke. Ekuna kha ashi hepre tsange bila. You will use this cup only throughout the party or Bible study. Panai kila chushake dolo ajku tipo la ikine yepeni dilkina Bible study shakla ajku tipo tsqpesna wona az refreshing getono ajku akinyuts monai. Tishibna pananguye tishbeti achenye. Nyatle gono kuto kimchi akimchi timia. Akuto English bo ikimni khivets he gono personalize kim timna pichang ki tipo chulkiu kuchura panangu ishi michike kumoke panaye kirtim ki ho alok sim ki ho keje hi pethange na tije mla phangila keje mla phangila akul nyu vapula nyu tipo kumring ki hono aj ku tipo yekyu nyu digonis mla kina pana kim timyaglo kila aj ku laki pesna akhatiz qyu tipo aj ku peve mona paye kil jebnam tipo akhatiz tipo refill shul pepe molle itshike doloye imeti kutalo kela ike tito kyo nyingwe refill tipo lo masaki tipo lo chechenye bicycle ite bicycle awona agli kyuktom ira kyo tipo ye health raunare otare environment raunare shanye prime minister ine pike khala agakula kile cycle na panna ira kyo tipo ko no go itulbe panye ike ho time ite carpool niwo dr alino na pikyu talaki khanke pana pikyu ye carpool shima sagi tipo koto shanye kamza gari kamza pla kyuvechuna ti jeli ikip hekit bola akıl kamza shvikit botsa pitsanye reduce reuse and recycle hipa nonga chulwa igem tipo shima sakibu tipo alongwanye reduce nina peta kyu kumgul velo akuko la as mineral water bottle ningo kumgul ma saputsanye til timushne pukaptsalo nono osrvena paye ningo az tope khwatsake nono vejo pilil vena paye teno ye kitila ikuplange cho ke reduce shimasakyu reuse tipo le lokvang and then recycle shimasakyu tipo nivile pitsanye alho na aye khalokilo timivile mla ene tipo tucho slepke botubo kini chupunglo hepotli hinye kwana tishi hepokyu yeshitsmonye ikemu we must recognize we are created by God alho no ene nilhobe pa nyimne ni shilpi veketoi we hold accountable niye iu bemuko tipo puma saputsa inke choy agnlimi agnimna pana bottle sirna azyetuva nyunga mineral water yechemova tido akuko la azanokona children department yeshin yu pukapsa ki tipo shoksupu shaichen
Apazam ye mo na azbudul pesegle pingena anga no puts mo na sakyu kishi nye panabim sa skipsamo gim nye pas gracefully piche anga ko pola asre pelo piche kim alku tulo bikamla ki do shivichi nim take ikyo azano ko hije range apno ko hije range anga ko ago kivit kim shake steel bottle hazala ki mazaki shamnam az tipo ye pananga uno yagi tipo ye makuz shine nishi ikyo tipo ko step la ye kutalo kya ashagu awu ana bible khibetsa ki to ashitulingi no no tema kivit saki tipo la az bottle pesna birthday gift shula ye kutalo kya tipo ko vechuna panwe sensible citizens la nya azipo ya ona koto I am taking care of my health ki tipo concept irlikyu tipo la pakapsa lo yekutalo kya alho na bebo ko itsikyo lo nyu ya ayri po Genesis 2:15 ne pa ki kile work it and take care of it mlai thalo ena tipo tucho step ke tipo bemo ko ya atsa wotse pa mo kenye kim no ena nitse pa nge we hold accountable to it ena tipo lo nyunga pakapsa ma sa ptsanye ike work apa ki service sa ki ena take care pa ki tipo ye preserving it tucho pe khskyu ike tipo lo no ye nye pakapsa ma sa ki la anki akukom ko nyunga ya khakilivet sumlai. We can't change the whole world. They're impossible. But we can change our world from our home. Nyung aya kaya kilivet sumlai. Ikem impogilana ikilana nye ayri ikilusnanke. No o west. Like putsikyu dry tipo kata tashkyu petit tikyu vechono no compost pit petit vechono no az petakyu tipo le petakyu vechono. Tipo kümtsü small act. Kiti like him tipo na. Adola kila nyungna like aya kümtsü of shibe khivemne chin nyungna like atsala külçe gitekyu just one step at a time kim tipo ye changes sırla ni pichai. Nature can do without us but we cannot live without nature. Azamlu ye no nismo na khilvenen kim no ye nya azamlu sumo gila khimla alona tishi design shibe patsange. Nyungna ite ishi tkhudona nyina action la vena paye new toye munuvenen and a new toye new shimlanage and a nit lim kona asa abza la putaku tipo shiringyu adosha kumovai ovile ivile putangu tipo dogolo kichai future rangno non in the mlalma sakipu tipo alongwanye nature na medicine nyunga ksru paktaku shikamza dependent shakim tipo shinge zhok nature na ksru kivini tsinke abolam like aks suveke cancer suspect shiveke nye eke abolam doctor like na kubshike dawai chuke kubshike vejo inakhe ai bidi pungzo alache anye tipo na atsani green shakula atsan tipo jupo alache atutu shes and julo akhakit khawna doctor ujle kile kuchocho na tisha alache kile aks khaveke nye nature alhuna azamlu nisala lhoses ki tipolo ksri ki vikutom nitsbe panye ike tipola nina prethen khaye kuto alo kya epishikum to tsanye ayri alhuna lhoses ki una akchupu nitsanye nina aveb shagi tipo kümtsü otsi itsanye ike ina tipo petam taveki vechona no ye nye tipola avec sale lovai. God owns everything alhuna akchupu pirani we get to manage it. Alhona tipo kümtsü ampiu kimu petan kiye no en ispepanke. Nina petate pa ye nya akli pa kla kumulin. Kila piluke asbola ke esipu wala kimbirtsanna. Egla ye hiji rakim na asbo shosikele ye. Azamlu kilin ke pinye tipa kapulshanye. Hipo ishi chulukele ye vejoi ogona tipo ogona niwa serious kumslam kem zuhusum like la nongre kumsujlo akli po ye ku toy ninglok ma khatsangena kumsujlo. Catholic bwana pakyu na ashikola chanie Catholic bwana church view environment day environment sunday ko hanyep kila timla hina kirtimna agu ko ho environment na kushingena ku wala bektanyep ke bible nong la ki shi phujuna bible verse Akheu na ayri petatima sakyu aluna alokts nila pispe patsanye nila tipo papel masakyu ike Catholic churches ho view ye climate change po ye a moral issue. Nina right wrong shimlaviki tipo ishlosisanye and it must be addressed. We need to protect it. Epi Catholic mkoye tipo decision lupus na hichechenye. Alhou na azamlu ki bes na openats ki hilaki kenye one planet. Tipo nyung pukapsanye bit plastic epi
azu azatosh mna ta khashiri idera kwe tipo kikhle plastic ye nyungwe petam tapsna akbo khagi tipo lo nivile pisanke aku khom kho no ene in a one step one effort lo na pa ye nyine khagi ye ge hipo ye kma kyu shulnye ayege hipo ye okmoe ayege hipo ye alhou ke ana alhou wala na petatsma sa ki hu alok tsishibsta ayege hipo petatsmo ke sha no ya ampe minya ampe mike no ye nya ampe mike alok tsishimna ampe mishitenda ayege hipo kmhats lobi alhotsa ena kishekha sa gina kiritimne pagyu sa hipo pesna ishkum tolkyu pesna no kmsu kmhatsani ado kholoi shiri alo kmsisa en alo tsaipa pes kmravetskulo kmsi ma kyushpeni I khai pekila SBAPB punkto pe patsanke ike tipage to agur ngo tipoko ye tikho ye farmhouse farm look mona pa ye akikha lasle bipimla akbala lasle pimla kyu ta ono nyu ye lime lemon agur otari nimsbo hipana bidi jeli so pe patsani ike shimti I khai pekila akibola lakike no ye alhonanga ke ena ayiri hipo ya alhou ke nyaayiri hipo kimen kümtsü asbola kipeu tsbzna world environment de to ko nya kyu jelena shosits lopi aku khomko kümtsü law khinjani new digonis khone khaperekila kutobe pasne gibi nong lapitivezani nong kümtsü ma kyu shpeni aluna angwa tsikyu golo irona lu ke bushi pukto jukto na ning akho khwelo we kimi kümtsü law atsakivi pesen ning lojivetskila alona new madam Twinkle khe pa kibo and pau ministry lai tara Lhoxü kemhat speni kakula khilai shipilke the things that is easy to do is also the things that is easy to ignore but if we do them with consistency without ignorance they can change our life forever kukum yung nam la le shul ke bakam la ya alo lana ko cho ve chini ikemo yung na tipo ko cho mona alo hay lana shituven kena ni khala akikili akiviril chenke ishpi pilke isna new madam na yung na shul ke busha kyu ata ki vikuto mo pes nyungo psychology wa ta tirong na nyung re chulve ipv na kamsma ve kyu shmo psna itare chulve ke to ni khala pimelo na kama kyu shilun ke pe ata ibo pes shikum to la ni nhưng cái Kümtsü prepare cái tuổi alo nó to cứ chỉ bước xe khalva nhưng người kim thích yêu alo chỉ nhỉ ata xe à cái bữa to cái ông nó à cái nhiều xe cái tara nhưng này xe cú xe cú thua na itare alo kim thích chỉ một cái to đó là alo bela nhưng Kümtsü cái to at spend cái ông na nhưng à hoa cái xe na chỉ là cái nhiều ata piu gọi na amen xin no jugre le pushi ayre le hopeni kmratske ni le shkim tiki pesno otsani ni na new bemo khope pum tavekyu rengono ni na olaki mi khanye ni na pukaptsanye alo ksme chulkyulo timela kilkim shne pukaptsal vekyulo kakma chenke ampio no ni ko kom kuputslo ana ni blo pukaptsal pielo nya akla zuhusum laki tbashin shamwe ni puninga kopola akla avec sa shikhi doshi pen shamwe no chuke po jeli ampe diskuto akivi kmrats kilo tipo ko chuke po khave pusna amlo kimeshki tipo doshin shamoy no yau chikyu jeli trashi jeli kms ni plo chushol pe no kmrats pike no kmrats ki chel tipo ko chushona nya alo kono ni shanye ta ni pelo alo ko shiri ampe ayri ye oke en no bemo ko ni tspepa kyu ye khati ene pekti ene kmala pke ni plom la city ene kmala pe lo pe okhinjo na la janya ampe toru aye khana world environment day kil nya kilo ampe nyu kham sipolo sensible shena step la kimu in a shil kipu khame shilo na kmala pengi ola la jushani ak protok lishitske shkim tiki pesna otsani ko hirwe kemi kham skmrats o jelana e khani o ikemo ki menyu kham sho atspengi jis jelana ni khani amen. You